Paprika, wat you want? Antoine, hoe ek dink ek is so festive. Ek dans net op cash kontant. Kerstcontant is vir mense wat werk en sy werkie. Nou, wat moet ek dans? I have nothing. Wat is dit? Kijk, ek is so happy met ma se kind. Ek het mos my vloere oorgedoen met JJ Flooring. Hulle het mos carpets, vinyl, laminated flooring en blinds. As I'm lekker om nou alleen te bly. Praatsoes, ek wil ook alleen bly. Maak so, waarvoor wacht jy? Ek wag net vir my male om uit te trek. Ek moes hy lospraat nie vader, weet jy? But anyways, kyk hoe lyk my vloere, my ma se kind. Kyk hoe lyk JJ Flooring se hande weg. Hulle is nog wel toe vir die festive season, maar hulle open die 13de January. Maar as ek jy's, gaan ek nog wag om te bel. Luister, wat gaan aan? JJ Flooring would like to wish you a happy festive season as well as an excellent 2025. The old is gone, the new is coming, and what a great opportunity to start your 2025 with JJ Flooring. 'n Nuwe jaar met nuwe vloere om jou staande te hou. JJ Flooring will not be available from the 1st of January 2025 until 13 January 2025, but feel free to call or WhatsApp for your quotation. JJ Flooring spog ook met die beste staf in die geweste en awesome and fitting team, so jy is in goeie hande. Sonder hulle sê JJ Flooring as hulle niks. Feels iets met JJ Flooring. En kyk hier by ma se kind, moet nou weer nie te veel soet goed eet die festive, man. Soetigheid maak 'n mens starig dood. As fyn, ek is nie hastig nie.